Kardom pini Karbi Anglong life ke lang arato anapan isi soda ka berta ke pachini ponji leke kedamtang phaikuni ni phaing kora hinia ni nijang Karbi Anglong district pen Meghalaya ahoyalong Karbi Anglong police Assam forest pen thengpi kangkhwa tumate radang bong kache tengkheng durajok bangtrok apran ke damnang jui adimalong pini principal chief conservator of forest and head of forest force mate HOOF MK Yadev mukrolong an humri damsi langchari dam Bangso ka humri dam hud mukro long ke do forest ke ma hemsa kami pang thek the tu me kai te kang choksi thek monong lo kedam tang phai kuni ni phai ing kora hinia ni kachiting khinga jok bang troka chumang la pen inut Assam forest claim bang khu karli tang bidia sing lekhe apran dam nang ju ahok pe dalam kachini pa media phanpura pini adimalong an principal chief conservator of forest and head of forest force mate HOOF MK Yadev mukro long an humri dam si lang chari dam Bangso di malong kepali dunvik Karbi Anglong life apheran ke samsing in kialong haladak ke thekdam long puthak arju sene Kia lagi mokro res Karbi Anglong bai ko dolai dia hoisile aru eta tumi ada bayit soksi pen la bangso dan mokro long tiga huagari ke neptun pen dak cuma bang phore thom thom ni bangsi dak tengdun nok tengdun pen dak public la pen dak law and order te tengna la bangso athi elitum Assam pen law and order ko mang mo ko luman ka chingwa ching sai san la dak mang pali ton ya chu mang video không cho cumang mate otlang no khasia ko te tumang se da khen mi ke gang so lo ase Meghalaya sarkar tumbang chimpulo je dat ke west jantia hills ya puri isme labang so kem ten patuni ghotona dim bate mokro west Karbi Anglong ken jantia district border ke 10 kilometer ke thomandola nase patuni me ke la labang so hum patuni me ke ko patuni ben ke wangi pusam me suluk soda por matlo and order ko samne ni long le detlo nam ke wang lo por bang ni pinyan bang bahage melo lo and order tum cherab dun tasi kuma di malang pade long lo la hen mi pana la tum khasiya ko te bade khasiya tum odlang no ke men tum penan dak no bikang lo tum soda hen tum mate Halapu principal chief conservator of forest and head of forest force mate HOOF MK Yadev pen kaninje ponatengke bangsolam kopi koson bensi lapuson alam ki mate suluk sodak amongwe nangke dokok loni nonama chini pame melang bonda adai ki dove ka bang photuma phana bangke neb inang konsi arona ting pen insai ponji usi ninje pon हमारा एक वनकर्मी उसका मृत्यु हुआ है और साथ में कुछ और लोगों की भी मृत्यु हुई है और इसका तो अभी तो जो जांच होगी अभी थोड़ा मैं अभी इमीडिएटली अपनी तरफ से मैं कुछ अभी नहीं कहूँगा उनका डेड बॉडी अभी तक असम में नहीं है सर हाँ वो एक्चुअली कार्बी आंगलोंग की अथॉरिटीज़ हैं वो लोग लाइजनिंग में है मेरे ख्याल में 2-2:30-3 बजे तक जो हमें पता चला है मैं अभी तो ग्राउंड पे आया हूँ और पूछताछ करने के बाद जो है उसका इंक्वायरी में जो सर वो आएगा उसके ऊपर एक्शन होगा सर हाँ डेफिनेटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है Bangso di malong ki raikom ji aphana bangki raikom saikhi ke padoji aphansi bor ipon lapen kem me ke cholong no ka bangki ki damtang phai kuni ni phai ingkore hinia ni alam ki pena jok bangso hemaduda je do bang avidet lo la so jok si me thorlong lok lo puta ninje pon है क्योंकि ये कैंप यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग काली मैंने कैंप टू इभैक्यूएट कराने से हमार स्टाफ और सिक्योरिटीर कारण सो इतना ইয়াত কোনো কালি ধৰক হয়তো 8-9 বজাৰ পৰা ইয়াত কোনো ষ্টাফ নাই এতিয়া সন্দেহতে এইটো এবেণ্ডন হৈ আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব ছাৰ এই অঞ্চলটোৰ কেম্পটোৰ কাৰণে সেইখিনি চাওক এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে চিটুৱেশ্যনটো খুব একেবাৰে স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে আৰু ডেফিনেটলি সেইখিনি আমি ওপৰ মহলাত জনাম আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমি ডেফিনেটলি এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব Jiri Kinding pen Samsung Ingti Karbi Anglong life